okayfm 101.7. Adwoa Sarfo the chopper a voice no na yabo e de achem na na je polling station organizer Taifa Presby na Kwame Isaac ye polling station youth organizer Taifa Baptist mama kwaba ye ja ofa Kwame ye MP Adwoa fefe sabi kwasia na ensa na dwene sabi e wo kan no na mojine sei madawruma ofa Kwame de di kan me di kan chia osronko na ma kira domi Kwabenya fo nyina na ye de nchia ansa ama ye wona bo MP se ye chia na no pai na ofa Kwame meme ani nipa omone madwen ye pe ani ye polling station executive for domi Kwabenya de e chopa ne ye nyintum na mo oba ye matimi ni na hia ye MP abba afi etwa mu eye November obepie wo oman Ghana mu ofra broche ba oba November nigga say okọ 1 year okọ afini so I start parliament cry okayfm enti se obi a waye bibia owo nu ho feel say mayem fonso enti me ba na ma be hu me nkrofo na me no ma be kasa apom cho no omma enkotena baabi je say constituency ko ntimo ote isle go onti constituency ho ni fi ho kura bob na nse ya na makasa na ye de bob akwa be bo wa fi ho esum onti ho odi no so to nchen ya se wa fom a wagitum se wa fom ti obepa chowa enka obaye enka wa si fom wo constituency nim ene ema wo market apart from party for na watu ya twere on fa ye nhwe no ema wo constituency nim market emema wo constituency nim enka onam areas ene nkrofo kasa ama nkrofo hu sa ampa wa ye bi campaign time nu yi bacho ye ntwe campaign de oyo okayfm honorable ye campaign for the meba ho okay because onim se wafomu a enka eso start anamo bi na namo no wahu ofakwa mo wo ma ofie uba ye mfonso na ba onso teteda na chi no wura hɔ a wa said odi ne bobia ba begira ho no ubeji atum sesi aso oba na fom panya sa no na boye constituency executive se wo ho no oba e wantimi amehio wanfafo anfro bia to busumi ewu ye ya August ya ansana honorable Adwoa Sarfo etimi akohia constituency executives na ultimate pia omamu November na utena ho ato August ansana wotimi di party fo mpanifo a ehwe party ni so constituency akohia na de a wo ye no wanu hu ade a wo ye no ho enu ho bia ni ade a wa ye nim na campaign a wa hyase a enkrofo ento asem na ode ba no yese ne ba yare nti eno kwose baabi no enkrofo nyintum no campaign no ye kire ho anu ye kire police station executive say ensan fa ne kobiem no kwa ofakwa me ne sire ewo mu ni say ye MP a wako giran nkofo anim anu omo kasa no obi so say me nsan kobiem ana mo fa me nko I say the mandate of the people tell you bisa that go ofakwa me so wonu etena ya wu misa sa ye won enkrofo a ekofa form so mo MP enkrofo a edi opepa ekofa form so mo MP enipa a edi na chi odomi Kwabenya ekoma ni nyina o mafiri na chi omo di na chi esi o me na obi no executive o se de na ekoso wo na dwene mu e de na ekoso ofakwa me ene na bra bom e de na ekoso utimi bibi koso a wo situation na deceive a wuntimi nyo ho hwe no wuntimi metna TikTok na obati onche na mu ye video no ma se nya magana fo na Kevin Taylor nya kwan no di domi Kwabenya fo atem ene se na me be di birthday uba na wo problem no dabi ye nyitum sa ofokwa me obi wo ha hu a ye menkai ye MP a o yali ya uhu ni wan
esan say o tibia mi mu a obia te na se pa so wo tibia mu na wo TikTok na wo sa ja fa praying chatted praying akofa wa ba beto aba keke enu ti aya fa akodo parliament se kosi yanamu ne kodi juma man no ya fa chatted praying in the history of Ghana MP Ben na yasoso ne so ana minister Ben ne ten Honorable Adwoa Sarfo ba se oba de sefo no o kenkan Bible na o se na nani ba ne ho so no o ka se mesana komagya ne nchen na makoka chense jamaye wani mu bone nti Adwoa ni ba ne ho so no ena o se obesa kodomi Kwabenyafo nchen no aka se president mayo bone vice president mayo bone chief of staff man frame up mayo bone maye party for bone nti kamo banya apafo mu ba 101.7 Oba Kwame prodigal daughter eka me kade na misusu ato asese ona bo beye eno onye ye na me kai no ama na dwen abaso so tie me a yesere no pa after na chop no ode aba no on sam be declare say akunya no kronye interested biem no onye ready say obeya manyosem because sometimes politicians ni bi eye niema na fe asane obi a udi domani ma wo som adwuma na wo ye ne osom adwuma na ya to abama wo be di akunya ya sama minister a minister baby edo kwa no a sensitive position enipa sabio yenuanu mo madi dem e mofra o munina ye do kwotena ho na wa jasa position we ato ho e ma enu aduane school feeding fo yi su kikam still na not TikTok uni ha no abeka bia mom domi Kwabenya enso fa nkrofo ma enkrofo bre na ye ni MP 101.7 and up to now how buy and ultimi currency form say o kofom ama wo manfo ahu de hia no party see a wo ye say o delegate for no o bisa say meko biem ana menko just start even registration MP up to now we see ho I'm telling you over Kwame no over me wo I was there myself on see ho and meanwhile anumere wotimi committee delegate e kwasira omo say obeko biema na wonko anti na yesira ne say on sam na be ye say audio ni biem mbajodi ofoko am Adwoa ompa wia sofa ne kokko ni nti anya si na wundi ze wo so ba adwuma bia ne ho nsese ye ofoko am eti bia watu nipa se monko hwehwe mame ofoko am sha sese mitie o so wuntu kwan pa wa deliver free krom ha so ko to je yo anopa bia o ti fide echi ahima chi sorry he ne ya me be som wuni mi se wo be som o mai no na adwuma na wo be ye wunnim ehun akade ne ho nsese na wo ditum se ma be di anim enti mu ma me kwan mi ama kwan wi a mi ase etu kwotena oba bi enyo hye because party ne party kese a ye wo nipa ye wa dom ye wo kuku danfo o betimi aye sa adwuma no enti so wonya ready akwotena nti but wutimi ma even ba bi e beto aba ma o ama onya ho faso no e hokra wutimi ma meboa but anwumre de ukosia nkrofo na no makokasa esere wo owi anu asan tunika no afri constituency nim na ba bi a wonte de wutimi etena om ADMP o so wo fie ho ne wo no ni papa fie enti ya ha nya ne ha ofo Kwame ye pedo ne ye betena ye pedo ne ye betena oni wan so wo hwe no kra wunya no up to now the numbers nyina is out of coverage area but said delegates in there oni mo numbers why oni mo bia number he asiri sema wo mu ni say all call rounds police stations ni bi okra wonim positions ni ma bi wo ha age oya no me kai se wa fa ni phone no hwe so nansen ayi president ebe commission police for dying of our buy owie ya no tena ni kam na po a party for wo hokran ka spend time be 30 minutes but the president the president no nso hu na change obsanse are you in the country yes fedo pa na na do chow entie ye ma me frem opare yesere no because enkrofo amaya ti ase say o man akwankire na o san agege ne biem do me Kwabenya for de yenya ne biem ye timi nka chen say mo nya manyosem pa so ba be di yanim biem because bibia no e show say wa ye bibia wa fum nti no ye ma ho kwan ne fa che no video no wanya biare
Ofa kwame ma he brofo de no ne twidie ni nyina na unse the way osi kasa no tim se wuni mo na bo sara Adwoa Sarfo menkai amanfo ya ye papa se John ya me fa ni nsie yi se John yo bia na party fo no we ni die no obuo ma no esan se oni nipa ho kitahudie nti 2014 oni se John Mr. Dujen fifie taifa be pu nkotodwe ona bu be pu nkotodwe pa cho esun ye si en fa ni fun so nche no na obi a waba one term pe the second term obepa cho 2018 the same thing and oye eba obu kan ho ye oba ko fichira o siesie no hu yi 2014 no yes no aye den no obepa cho okoy wa ma ye toba ma no wie 2012 o wini free okoy no when si constituency ni mu ato say ye be sa ko prime minister nti ono oba bia na prime minister Everything say no bepa cho wo ye campaign now win ni afebo so honam nyina ye oya ofa kwame na make say wadwuman wo sora hemache na aba o ai obre wom enye se obre nim o wunya na ka oda o sofa so na nsa bi kwa de yare wo ye latest o ma advert ye papa wo mu nim pa kaba na wo da so na ya ye team pompo bia be si wo nchen ya kofa kwame so we enjoy o but wo nim say wo adwuma so bia so ye de ahye wonsa okay ma me kwa na me kwa Kwame Isaac wa no so polling Kwame Isaac di ebi na timechi polling station youth organizer Taifa Baptist why ne me wa kwa aba yeja ofa Kwame wo MP obepa chew na so hwe mra hye bedwa no a ma omote borofo pa ba ko eyo no yenkwa ye ho no constituency no ena ye wone borofo do me Kwabenya adena mumfanche ye konanim okay ofa Kwame me dase ye di kan afi nso megina sa kwan so achia constituency executives ene polling station executives omo do me Kwabenya nyina ne chopa na odi abande ye nyintum okayfm because eye na nida ho a oye but na ade na oye a empenifo ni ehu no di constituency ni but empenifo ni hu se saa de no di constituency no etina ye ka omo nyini but enne ye da Nyankopon asese ye si suban etise nyinsen wo ye den a ebepie enne pie amobia ye den ahu na okase bibi enesi ni kwan e wona brabom eti time a aban no e fa chartered flight e de ne ba na onim se bibi esi ni kwan na onim se bibi esi ni kwan saa time na oma chief of staff ekotena ni fi almost 4 hours wa ofa Kwame nyoma bi wo ho a o ya e kire pefe se e ye usuban enya ade a o ye se bia e mistake pa bobo dwum enyimania papa enyimania ma me enyimania obi na di bibi aye me enyimania Adwoa Sarfo enyimania o unyini se bi na atono enyimania ofa we de enya pa bobo die ni bia eye na ni da ho pa we Adwoa na de ono ane de okay eye ni da ho because eye ni suban a odi die ana ye say do me Kwabenya nkasa kra no ya fed up because endra metie mu sister station ba ko Angel omubo ni video wie na omtisi constituency ho eye interview na oti abufuo so a enkrofo de kasa na de me ya ne say ye maami eka omo mama ene NPP aban enyuma pa His Excellency Nanado aye nyina no Ghana form person beti our constituency wo enye constituency wo the whole Ghana enye constituency wo nko a Ghana nkasa enyuma pa ye papa His Excellency Nanado aye no maami ka ho na saa nyoma ni nyina MP abonten because abra ye kofa oba ye se ye nto aba levy wa ma Parliament etimi asset committee okayfm wa ma committee ni so ya ma opportunity say e bia ye nya meeting no zoom eno so no wa apie saa nyoma we nyina ye nyoma omanfo no e de ka ho e ka say ye president kura no otumi nteki decision a ano ohye emma ne nkrofo e wona se but yen ye die ye nim say ni suban no na de enti a waba yen nye chawpa ni ntumi ni se oba ya hyase a na mebra na je e ka se oba November yi
November no watena se ya o enye se ofiti ye August ya okohun constituency fo o hyase start se oye program a obehia delegates no no makasa so omto abama no na oye sad na constituency fo no hu se no o free constituency num koye enipa na do om je akiri empanifo wa akiri a om hwe akiri ma o eti se nka wa bakora e wo se oba ebetia na yehu ye di akiri de eden ebo o seti time no say bia time say police zone we mi no be shia time date we zone we na constituency no so e de letter ba no matwam until so hu say baby ade na duru age so bre no ho ase ofa obi a wa ye bone a wanu no ho no oye sad onya sad enti no onu ankasa suban but akoye se wode sa esun ene mepacha wa ho brase na eba na ode abebrabra no maso na mostly no womo a mo nhye da hu ni suban ye no oswa nyina na nani yemre ya na osu ande ene se wani yemra politics Africa politics de wani yemra ntumi nyew because maybe mom de na nka suggestion amede man ne se sabri no mistake a wo so ono wa ye a wo hu se wa ye mistake onko tena nchen na won sua no wo hu bebi a wafom ni bebi a onfom ye nyina no ohun sade no oni nwie enti woni nwie ya won ko tena nchen ne so tena nchen adwuma be no obeye offer even ahemfo kura na ye sheda de man wa ye setena so afebɔ no o ya de na o manfo empa eto da bi ohini bitimi ka se de ekoso matumi hu ade so enim guase e ba me so nti so ate ase eti no opeso ohini ne pese na nim onyam kakra na owo no okra sa na ye hwehwe firi ma mi ho se okay de abanti no mesre me manfo se me tena nche kakra se dachi bi na ye hu se ukọ nchen wasua bibi afrim eti ese no why mature da ya sa do aba but se pass sabri a upetumi enti en wa hye da se o patcho na me de me ka kire ye mpanifo na e wosoro no majority leader any members of parliament omo wo ya fa chief of staff president regional executive say ye maame no munim ni suban mamu mfa bibia nkata so munim ni suban pa we no ma wa mo mpene ma won contest ya na se obe contest na ebom ebi ato na mo beto atia no e de se omo ma no kwa so on contest a onko but yes roms mo obi a me hye na chi ye pesa aden because 22 of omo yes ade ni bi na ye mu bi na hu se maame no wa ba first term second term oba na owi ni seat ni pe onsi ho biem even taifa empanifo bi wo taifa ebiribi omo na me fans omo hwe taifa so biribi omo ye omo adwe so mkohia ye maami ono na mom date e mom time omo kotena hotena wa ma obi asende ade bi amame wo se insincere o se asende ade bi amame pese me kan zia o se insincere apology from Honorable Adwoa Sarfo wo so ba we na yeto abama no 2012 no motoma no wie ye na na okotena abrochiri 2 years ebra obegina 208 na omoje no eno saba ye be pa achew 2016 eno so moto abama no wie ye na obunkotodwe esun na moje ni tumu eno so hane wo san koi na ena 2020 third time wo be saba pa achew wo se we no ogidi say fake apology ena ya ode eye na sisia no kra no oba mra hye bedwemu a she's in alliance with the NDC ebra wa moto speaker abano yete se Honorable Adwoa Sarfo woto edema eye NDC se speaker na wo no wo mra na omeginam wo bra na Professor Michael Kwesi so eginam bia na wo mo eto abano na cause committee ewo parliament majority no recommend say yenyini free ho once again NDC minority no protecting na this time they also omo fanche no na we say Adwoa must go we say when you say omo ebe so no so kra Adwoa must go nipa kro also ni din DKC polling station executive na odibai na mame no nwie sima mienu na afei we so enwie yenkura nti
so far no what's it saying? Oh nana sese de ye nyina ye kan ne se domi Kwabenya nkasa particular ye nse de ye hia ye maame ni biem ye hia ni biem o de so wafom na se oba de sefo wasan ba bijimi di se bible mu no oba de sefo no fom ye oba ya papa na mfana nkoto na adwuma kese ya no o ma ne tran che sua bibi enti wonko tena akiri no nsua ni mistakes na waye no na se dachi bia no kra menye hye se de ode aye oman Ghana yi dachi bi ebia ye mama kra ba be tini din ato aba ma no because we gu anim ase papa na Kwame Isaac who you polling station executive a youth organizer our Taifa Baptist you see the paboni impo e won nkayeda enyam bia ye maame no individually mo ye polling station executives ni polling station forum ni constituency executives ngade say at least e bia waboaboa bi kakra nwuma bi wo wa je body ebi ni mo hyehemu ni ade sa ma so ofa Kwame se me te he de me nti bi me hu bi nso enti constituency ni nyina etie wu a say na woka oh de me kan ne so fa Kwame domi Kwabenya constituency yenim akokuhwi a ya fam ye maami ni ho nyina na ye de ene nyina yenim se ye constituency no ye orphan muni na muni eja oh ye ni eja ye nyanka ene o domi Kwabenya because ono ho ponu ye hu hwe na woni ho oh yeah me da say na muni abante ba ko de ba ono we asika saman okay mbache you weye biko bi no man ka bidie ka wa nko bi ko anaye na ba to ne say ofa Kwame me di Michael say na te eke bojem papa no aha na u bojem a wo ma ami Adwoa Sarfo oba fefe Adwoa brofo de what the chow paba na musom saying you ofa Kwame me fa akonya zo na mabisa se wapo mu ti say eye evergreen bia me bia se na ote ne sa na ate kakra na no me san live bi mi ensa na mpese mbisa o se uye akokora uye abrante ana se uye abeserewa oh me ye akoda kitikiti small boy mi hu line no mi hu bebia jai la ni de ojiji wani mu a mami tie wa yo wofa ye beda do mi Kwabenya man ase na ye cheche om nyina na ye be hye om den se momu paba na do mi Kwabenya se bi ukafra che e be san afa ne tuma pipe flag to de bia ona mo ana obisa ho se Professor Maikokui do mi Kwabenya enu ne atimu sabre ya na ubisa wo ho a untimi nyi ho ano ahemfu wo mu nyina abo mu nyenya ona bo sera Adwoa asem ni di wofa enye na asem wo sebio kafra che maame ni tirimi ya ni dankasa ni tirimi ya ni se kokoto na sabre ya onyame ache ye nkwan die ye di do mi Kwabenya ebesi bebia e wo se esi because ye emabunu madam Sarah Adwoa asan babiom pa che wo se yemfa ni hawa eni na mani a wokomu nyina no o hawa odi ama do mi Kwabenya amane ni abenidi a wodi ama do mi Kwabenya nyina no yemfa nche no na yenye ne den eno na mpese kam bisa no wajae ho constituency 2 years ene aka just 1 year no krendu na ye ba beto ababiom na ye ba beto ababiom no kenim se ka sabre ka yenim se e wasundwe mu ara eja enyanka mobro ye de ati ye mobro mu twen de obeba wodwe constituency ho a oni ye ba betra na waye ya pede e de ama yen na ya hemfo obosonko a ye wo e de ma ya hemfo e wo do mi Kwabenya no edipa ne ba be so mu sa pepepe wasamba pa chew se ye mfa de boni nche no na ye mfa ne nkosi hifa biom ye de enu se no amanfo bukura se oni ho no so ofa baby se Taifa asphalt na ekoso na roads ekoso ne ade nti oni wo kura na mo se wagya constituency no se na nwuma ekoso
asphalt ne ade ekoso no ye ne ekosu gu road minister eso se ye wu Domi Kwabenya ye stronghold NPP enti no mu be bibi ema yen ena omutie ye sufre Sarah Josephou dem hu bebe okotworo wo parliament ba bi mi hu bebe okosu gu parliament so se ni na kwan ye no obi onti Ghana de hwe wi ote woni na mu wei obede no wo Domi Kwabenya hawo o se yesi moto abama no bia bia mo hwe so se ebia moto abama no na problem bia bantena eso ko ba bi be kotena America bia be 2 years Sarah Josephou Domi Kwabenya problem ye ka se ya super Sarah Josephou ye Domi Kwabenya super etino ye mpese ni ti ayeti ha ye se adaje ni nyina se papa yi ye mpese Sarah Josephou eba ba dwidwi na ni achi biomu ana sabi okafrache yeti ho ye hu ye fe Domi Kwabenya ye pede saa ye mpa hyen bia biom na obi asabi okafrache monimu a nanim ti se miliki konko na obetimi aboa yen na nsu eyiri fa nkrofo taifa nkrofo eyiri fa nkrofo abokobi nkrofo eyiri fa nkrofo atomic hwe constituency no nimunyafo wo mpa abokobi nyina kan ho ene trakra kwa denkere bi wow okayfm ye pobi a obetimi adwe ye ho a obehu yesum na drains akese a yeyiyi oba be yibi di ama yen na ye hu atoyen na ye kan saa enya ho fesem enya Sarah Josephou asem ye pobi a obetimi adwen ye ho a ye fa ni se common found yi eda ho na ye di boa woni bia wo ko suku enne be 2 years nie enkrofo omo nim de wonyansa ka ba na ko mo wie suku e wo support kakra MPD be boa no omo enya eto omo titifie me ye tia me enti Domi Kwabenya afidie de omutie pa constituency no ma o makra na obegina na emom gina ama montoma no ye ni hu right say beka say mo ma ba de obetimi aba na mu ye sani woni e de ama party a oba begina sa take ni so no because our party na NPP party no mutaye sa de ne pa mpanyifo wo soro ho no maame firi mo pare me maame no no ye sere mo nana bi national organizer ye sere wo ani hu samye wukumo se yen ne yeti ye Domi Kwabenya yen ne yeti ye hawase mo bia obeba yensi ni kwan mo bia me support no wo ho no mo be support to Sarah Josephou Domi Kwabenya bi mu a ye be ma ni showdown ye be ma ni showdown ya bre Domi Kwabenya e wo Sarah Josephou ho se ye hu national executives ye hu regional executive no mu abamu panyifo ezedi na chi ba bi mu a sandi pakuro no party wo mu no ye be ma ni showdown na oni hono mo no Professor Michael Kwe ni ba junior Michael Kwe se na waso ye mu no ene ye ko ye chi no ho akohwe se ka me bebusa se yes se ono made a hwan na musu mi bojam meka sisi dua se maame ni ja ye hokọ ejanka no papa no wanya ejanka junior Michael Kwe wanya ejanka papa ya so emu kakra ene ye hu yakoye ti akohu de ni papa ebe ye wo Domi Kwabenya in fact ogidin papa that means niema papa wo ni mu a obetimi di aboa Domi Kwabenya ye be pia no ye ni abri ye pa so onu ni honu mu a wafa kwame ye ba be fa wo ye ba be fa wo fa kwame ya bre ye ba be sra wo se kwame no on fam ye for just 6 months pe no wafa kwame ye hwe de obe ye Domi Kwabenya mo ma me nua no nko ma ya junior ma ko onko so ye da wase ye da wanu ase na mom no de ye kan nyina se Domi Kwabenya fo omunya Michael Kwe junior mu gidie obetima ya bibi papa no bibi woni mu ada no me hia no si papa enti ni ye wu ya utita nche ha wo ye ne kakra yi unya ne gua na mansa nyina hu osi eye bre ana no nkra me hu se waye program bi a UTV fo betwae yes o ya de papa obon hu modern hwe homo wa we ahemfu ya ye no mu wo Domi Kwabenya I was like keep fit cry yes ahemfu yi omu pay asem omu pese development koso no omu youth no so no sa tra mo ni sa niema no omu do omu hu hihye games mu ni adade a omu be firi mu emma organize sa game no na wo be hwe ahemfu yi omu ani gi age a na je se kro bie no mu a won pedi je wo enti no ye pa obi a ni mu yedu ti se junior Michael Kwe no wotimi abeboa Domi Kwabenya na yetimi akoye nim me da sepa obani
tuyapo na fe sima be baako na yentil na yemfa medi na mawie ofakwa me nuanu makasa bebre na said ye ka no honorable ne chopper no baby a esi no on fa ne second part ni meto aso no me man ka kire se eye mahu se mintimi emfa me hawo enka amanyosem na meye no ho because efie ha nko na amanyosem ensoso nko eti otimi nka ne mienu mbom eti onso ye ayesa wale wo hoi obi kwa ware ye nyimfie ba yenyi a wanyi e wadwi mu but ye maame de ne de otimi nkombane efie ene politics no embumu eti yesre na onfa second video ni mra no mesi ni pose ekwan ya menam so ni me kosovu me fie ehaw eti mi wie a metu mi hofo se mesa aba manyosem biem a na maba omma no nkoso antena ho ofakwa me na de ka che do mi Kwabenya delegate ni se mama enisuo ani nkotodwe a emu ago emedadaye enye no ne yehwe pa yehwe empuntu ebeba do mi Kwabenya ni yetie fom ofakwa me ukaya 2020 afibia honorable Adwoa Sarfo enya vote chen nanado since almost 30 years but 2020 there nanado enya vote over 3,500 difference ye pesi empenifo ni tie sa asem we o drop here 3,500 na yensan ko hye na chinye fa ni ko bio na don pesi si ti yelusu because said dem crofo eto skirt and blouse a wona woni gidie wo honorable Adwoa Sarfo mu no ye sad ni ko 2024 a ye be di edokron kwa and meme amiti na je me nya ready say me executive odo mi Kwabenya na metena ho ahwen ayehwe han ne ye de party no akose ndisi nsa anya dwuma enti kwan ya ye de na be si fom ne ma penifo ati ona bukọ ye mane mre ye hyeda ya anya demonstration ya anya hwe enya abotre ma no ye ni so oba be si fom pass oba no so obekọ contest ne ye penifo bi be hye na chi ani yodom a ye beti ntasuko kwa kirom ye be mama hu se do mi Kwabenya delegate ye ni abre so omuntimi draw the line no mu hu se obi fom a ye mfa esa we ntu ho e ma daachi e me ye sabone e ma nkrofo me fa so because ade ona bo ye ya ntimi ampam na free parliament etimi gi position 2 ho ministerial position 2 ho that long e ye president no asente daachi bi obi ye bibi ni ekopam ni sesi ya pe obeka si muni ma ni ye ye pese bi besi biem enti do mi Kwabenya delegate dia ya take a decision the penifo no on do mu nyae ne ya akasa ni agro ho mirase penifo a free do mi Kwabenya ba ye over the issue of Adwoa Sarfo ene no ma twen komo ye da mu nyina se ye nim se nkomo ya fe na ahya ase enti ebre tubre mu no ebe mode se ebe mamu aba. Yes, that's pa. Hi, okay, 101.7 Sunday. Na enkrofo sende ya na sende eni amukwa ya chia wo mu. We die odi aba was Araba. Was my location is Domi Pillar 2. Sister Adwoa should leave us alone. Why? OKFM 101.7.